Guna simnakan kebaktian mengguta, mari ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur ketakan kami manbandu Bapa. Ija ibas wariendang goi taruh kendo kami ke rumah handu si badienda. Bagai pe Bapa bujur ketakan kami, iatan kendurunga kami bas wariendang ikuti kebaktian menggundu Bapa. Bagai pe Bapa man pendeta kami simba bayi kebaktian mingguenda Bapa. Bagai pe ras pertua kami si masu-masu Bapa. Berikan semangat man bana Bapa. Gelah katandue pe karibansi ituri kena man kami kerina Tuhan. Bagai kepe kerina simut bagin basuari sekalenda Bapa. Si masu-masu berikan kerina kepentaran man bana. Gelah semangat pe kerina ibas pelayanan do. Bagai pe Bapa, endam toto kami segenda endah sebab berh kami artoto erkelang kenanak do Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata pengalo-malo ras momo ibas mingguenda turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku persuruhan selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kekelengan kami si sekali enda dengan arkebaktian ibas gereja ta enda dikatakan kami menjua-jua kerehendo nambahi keriahan man banta krina. Kata penaruh ibas minggu enda ibas gereja ta GPKP minggu enda igelari minggu kemenangan kuasa di bata dangdangi kuasa kegelapan. Kemenangan di bata ibas krina kuasa-kuasa silit ibas dunia enda. Subuk si trida, bagai pe sila trida, subuk jadi kebiaran man manusia. Ende me sada dalan man banta tole, ngingat maka dibata mempetangkas dirina selaku dibata si sada si patut disembah. Lalit dibata si deban si katan iangan. Marilah si aminkan ibas kegeluhenta, sindesken geluh taman bana segala iar kuasa nanang kita. Dengan kita ngasup guna ngelawan kuasa-kuasa silit ibas dunia. Tuhan menang, kita menang. Haleluya. Guna ngumputi katenda rende kita ibas kitab nenden GPKP 278 sindekan kari ayat sada bagai perasi peduakan.
ibas gelar di bata Bapa sinjadikan sinasana. Anakna Yesus Kristus si jadi Tuhan ras juru selamat dunia enda. Ras kesah si badia si tetap erdahin guna nelamatkan dunia enda. Di bata engkong kelengi dunia enda. Keselamatan engkau iberikan naman bata. Gelah kita penehkan perdamaian man krina isi dunia enda. Amin. Maka andaskelah dirindu mandibata. Lawanlah iblis, kiam iblis ibas kamnari, ibuat ibas Jakub 4 ayat 7. Tupung kita tadi sedengar, mari si puji gelar Tuhan. Ibas kitab Dendenta 320 telu bagin pemenar si peduakan, ibabai sing ngeras pemusikta. Dibata si irkuasa ibas krina sinasa. Ngerana dibata jana eme katana. Aku kap Tuhan dibatandu, simbabakam darat i Mesir nari. Ingandu i perbudak, ola i sembahdu dibata si deban. Tapi sembahlah aku, ola i bahandu gana-gana entah gambar-gambaran, karena kaipe silit i datas langit. Idoni, entah pe si ibas lau iteruh doni. Ola kam erjimpuh man gana-gana, entah pe ersembah kuje. Sebab aku kap Tuhan dibatandu si percemburu. Asa kai kalak sir nembah, ate man bangku. Ku hukum ia ras anak-anakna. Sehku kesusuren si petelu keras si pempatkan. Tapi tetap ku kelengi kalak sing kelengi aku. Rasi ngikutkan undang-undangku, sekempak meribu-ribu kesusuran. Ola ipakeindu gelarku guna tujuan si jahat. Sebab aku Tuhan dibatandu, laban sila ngukum asakai kalak si nalah gunakan gelarku. Ibas kerina kai singgo ibahandu, tuhu kama dibata si sada,
di bata sier kuasa ibas kerina kegeluhan sier kesah idoni enda, o Tuhan. Si puji Tuhan erkiteken kuasana enggo italuken aluras kita ngendaiken kitab Nendenta ibas kitab 424 bagin pemenarasi peduakan ibabai singgeras pemusikta. Kinata kinilang asupen ibas ngejapken kuasa di bata. Di bata setia kap ibas pedah si enggo ibelas kena. Ida petina ngendia anak-anak ta setia ibas kini tekena. O Tuhanku, o di batangku, megatilah kami ersa berate, ibas nimai penampandu, ibas kesusahan ras kebiaranku. Ngaku aku, Tuhan, maka megati kutundalkan kuasandu ibas geluhku. O Tuhan, alami min aku. Kini genggengen babai manusia kubas kemenangan, tapi kalak sila setia benekap. Erkitekan pengajuk doni enda, subuk erta, kuasa, erga diri, ras kesehatan, megati kamilah setia man bandu. O Tuhan, alami kal aku. Di batakap simada kuasa, lalit kuasa si ganjangan asa kuasana. Kuasana baba kegeluhan dengan kejuah-juahan. Megati aku langasup bedakan kuasa di bata ras kuasa si deban. Piah geluhku enggo ikuasai dosa. Kuakap kesangapen kepeliah. Kuakap pasu-pasu kepetulah. Kuakap kedamen kepe kebenen, alami kal aku o Tuhan. Ibaslah ngasupenta ngalukan kuasa di bata, kita kentalu kita usur iban kuasa dunia dah. Maka pas paksa tenang enda siaku kelah kelepakenta ibas paksa tenang si benakan.
Amin. Mari si pindo pengalami dosa aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 362 ibabai sing ras pemusik ta. Berita pengalami dosa. Seteh makaseh kal belinna kuasa dibata ardahin ibas kita. Seteh man Kristus kuasa sirdahin ibas kita. Bali ras kuasa simbelin. Si ipakeina asum ia pekeke Kristus ibas si mati nari. Jana iperkundulna ia arah kemohenna. Ibas ingan si meganjangna. Kuasa Kristus ndaukel ganjangan asangken kerina kuasa pemerintah ibas penguasa sila tridah. Dengan ganjangan asangken kerina pemimpin ras tuan-tuan sila tridah. Janah pangkatna ganjangan asangken kerina pangkat si terbelaskan subuk ibas paksa enda bagi pi ibas paksa sireh pagin. Tole nina Tuhan, marilah maka sidungi cakap tak enda. Kam go urkubang-kubang ibahan dosa. Tapi kupridi kam bagi maka bersih bagi salju. Aminnya gia arkiteken dosa adu kam gombiring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Adi kam erkemalangan menbangku. Ipandu me kai si mehuli ulih tenahdu enda. Tapi adi lawandu aku mati kam ipan pedang. Jesaya sada ayat 10 walu seh 20. Jenari marisi puji Tuhan erkiteken dosa anta nggo ia lemina aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 420 telu. Ya. Bagin pemena resi peduakan 260 siwa. Ya. Kina perbandang
palaksana kita ngoki kata dibata bagi si pemena sini buat ibas kitab Yesaya 14 ayat 12 15. Endaras kita kari ngoki kenca kami kari reban sorana ijenda nari. Yesaya 14 ayat 12 15 bagenda nina kata Tuhan. Oh Raja Babil, naik kembali ras bintang pagi-pagi si terang, tapi genduari kam gondabu ilangit nari. Marenda italu kendu bangsa-bangsa, tapi genduari kam nggo idapesken ku tanah. Marenda meganjang sura-surandu, inangki hindu atendu langit, janah namaken kursi kini rajandu ibabo bintang-bintang si meganjang. Ia kapndu banci kam kundul idas deleng silit i utara andesken skala raja. Ijenda di bata pulung. Nindu atendu inangki hindu embun-embun. Gelah bali rasimada kuasa. Kepeken genduari kam i pesusur kudoni kematen si bagesna. Ketuahan kalak simbagikan kata dibata. Dengan si makai kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari si pesika bukurta, si pindo gegah man Tuhan arah pertotonta, gelah ngasup kita megikan kata dibata, ras kita artoto. Ipuji dengan disembah kami kam, o Tuhan dibata, Bapa kami siringan di surga. Kam Tuhan si mada kuasa, singaturkan kerina kegeluhan kami ibas duninda. Malam kelate kami Tuhan, ibas waktu si beri kenduman kami, banci kami pulung ibas rumah pertotondu, guna megiken karena kata dibata, katandu si jadi gegeh si nampati kami, ibas kami dalani wari-wari kegeluhan kami. Indah kami Tuhan, reh dage kam engkuasai kami kerina anak-anakdu, alu kuasa kesah si badia. Radu keras perukuran kami pe ikuasai Tuhan. Gelah tutuh ngasup kel kami megiken karena kata dibata. Radu keras kemahan Tuhan. Si pakaikan kam nuriken kebenaran kata dibata. Arbelas kam arah kemahandu. Pasu-pasu kam kemahandu. Gelah banci karitang kas katandu isehken kemahandu. Man krina perpulungandu. Gelah surah-surandu saja. Isehken kemahandu nangdangi kami kerina. Arbelas dage kaman kami Tuhan, kami enggo sikap megiken kata dibata. Ibas gelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Perpulungan sini kelingi Tuhan, mari sibuka pustaka si badia. Si jadi bahan khotbah ta arpalasken Lukas siwah ayat 37 seh 42. Lukas siwah ayat 37 seh 42. Kami ngogeken sa ijenda nari alur bahan sorana perpulungan ngogesa iba syukurna sekalak-sekalak. Gelara duras kari kita ngangkai karena surah dibata nangdangi kegeluenta. Bagenda nina kata dibata. I pepalem Yesus sekalak anak dilaki si setanan.
Pepagina asum Yesus ras ajar-ajarna si telu kalak ndai nusur idas uruk nari anterem kel kalak reh jumpai ia. Sekalak ibajel masin terme erlebuh man Yesus nina. O guru, ngarap aku maka iprate kendumin anakku enda sebab ngenca anakku. Adi isluki setan ia rempet ia nerkuh. Idampes kena bana dengan rugup babahna mesui kelatena iban setane janah menam lanair leka setan ras ia. Enggo kupindoken man ajar-ajarndu gelai pelaus namin setan tapi lah ia ngasup. Nina Yesus man kerina kalak sije, o kam kalak silar kini teken, dengan si enggo papak, asa kainari dekahna aku raskam, asa kainari dekahna aku tahan raskam, jenari nina man bapa anak baba kujenda anak ndu sanga anak babanda Yesus, gir-gir ia dengan idampes kena bana. Tapi sergangi Yesus setane dengan pepalemna anak ndai. Kenca malam ibre kena mulihi man bapana. Enda me kata di bata siseh man banta. Majuah-juah man banta krina. Shalom. Kekelangan Tuhan minggu enda minggu si gelari. Kuasa di bata menang nangdangi kuasa kegelapan. Alu tema Yesus erkuasa nangdangi setan. Kekelengan Tuhan tenge kita li setan. Te kita li kuasana. Man kuasa di mata te kita. Apa gegehen kuasa di mata asangken kuasa setan. Kekelangan Tuhan isikin setane ijak mdu simbuenda setan sidah kamu idah ndu setan aku simbuenda kuidah setan megati dah bas tipi wigi iya lang aku lang abo pernah jumpa para setan maka sendah di mata ngerana man banta Yesus erkuasa nangdangi setan nina. Menurut kesaksian pustaka Sibadia, awal setan malaikat Tuhan si gelarna Lucifer. Ia ciptaan di bata. Ia diciptakan Tuhan lid kuasana. Ia berhikmat. Mejile rupana. Tapi labu banci ia isembah. Perban ia ciptaan Tuhan. Janah malaikat dakam ngusitah bas pustaka Sibadia kata kena sebagai utusan di bata. Tapi malaikat enda ban ia berontak man di bata. Ia menentang Tuhan ingin jadi penguasa. Seri Athena ras di bata. Maka sempat isampetkan di bata ia kuduni enda. Maka gelarna maka setan. Setan adalah sifatnya pemberontak, menentang di bata. Maka di sini masogen tapendai yang dingkin je karena Raja Babil, kerajaan Babil si menganggap bahwa dia yang paling berkuasa, mirip-mirip ras perbahanan setan nendai. Si ngatakan di jenda marenda tuhu Raja Babil kalak Babil. Ia yang dingkin maka tuhu-tuhu
Bali ras bintang pagi-pagi terang, tapi gundari kam gondabo ilangit nari nari bata. Kala enda mengandalkan bahwa akapna ia banci kuasa melebihi asa kuasa di bata. Tapi kuasa nae banding keras kuasa Tuhan. Kuasa bangsa Babil nartara kerinana. Alu bage kekelengan Tuhan. Setan adina si oge bas ketangkasan 12 ayat siwah. Ras ketangkasan 20 ayat 2. Iglari ia mekap galaksi. La ngit ngikutkan surah-surah di bata. Simberontak mandi bata. Adi Senin kabar Yohanes 8 ayat 44. Maka setan tahpe iblis dahinna mekap membunuh. La pernah ikapitina si benar. Ia perbual. Gelarna nina bebas kitab Matius mekap Balsebul. Pengulu setan. Makanya kami elik kanga pengulu na bagi iya. Setan bagi. Jadi setan nenda imbang ras di bata. Maka nina Petrus ibas sada Petrus 5 ayat 8. Jesada pedahina kita anak-anak di bata maka nina tenanglah kamu tapi metengetlah sebab iblis imbang due gawah-gawah kujah-kuje bagi sada singa sing raung darami si mancer ngemena. Alu bagi arah kata Petrus kata di mata bahasa ada Petrus 5 ayat 8. Amin nape nina Tuhan Yesus kuasa-kuasa kegelapan kuasa setan enggo italukan Tuhan Yesus tapi adi lengar Yesus 2 kali kan lenga terhapus kerinana lid denga kuasa na maka Petrus mengatakan tenanglah kamu mendengarlah sebab iblis imbang dua gawah-gawah kujah-kuje darami si manjer ngemena endam si malawan entah tapi andingkan kuasa Yesus ras kuasa setan kalah ngebana kuasa setan kalah bantuan Yesus. Jadi iblis tapi setan adalah imbang di bata. Anak-anak Tuhan banci kita ikuasaina. Artinya begenda ulakal kita anggap enteng nang dangi kuasa setan. Oleh kita anggap enteng. Amin penggo kita anak-anak di bata. Olakal kita anggap enteng nang dangi kuasa setan Engkai maka beginingan melalakal carana guna menekan kita arah arbage-bage kegeluhenta ibas doni enda umpamana adina kosong pusuk taras pemikiran ta mesunahkal iakap setan guna masuk kisah. Maka Petrus ngatakan tenanglah kamu. Tenanglah kamu. Sebab iblis gawah-gawah kujah-kuje. Bagi singa sindarami si manjer ngemena. Singa singaung. Maka kata wari kita lemah dah kamu. Adina kosong kin pemikiran ta Adi lagi sedekatkan diri taras Tuhan. Banci kita. Jerngem iblis ada luang manbana apakah kita ngid usurubat tah sakit hati entah kita mencemburu tina adina litbas kita biak sedakam itu sada jalan banci masuki setan kita si ingat bagaimana Kain dan Habil Kain nembah hatena managina si Habil karena ada rasa iri cemburu maka bengketi setan pusukna akhirnya terjadi pembunuhan iya
Maka olah kelas sempat kita ada dendam sesama manusia entah pe teman ta. Nina Tuhan Yesus dungilah. Olah sempat mata wariben. Adili masalah hendu dungilah mis. Olah sempat mata wariben engkai. Adi sempat kelekari mata wariben nela sedungi masalah ta. Sudah ada akar pahit dalam diri kita. Yang bisa jalan iblis, setan akan menguasai kita. Melala cara setan guna menaikkan kita. Adi masukina kita ke kelengan Tuhan, ringan ya ibas kulanta. Adi ia engkuasai kita, ayat 30 siwah. Kaini nandai ibas bahan khotbah. Dia jelas kata kena ibas ayat 30 siwah. Maka nina adi isluki setan ia rempet ia nerku idampes-dampes kena bana dengerugup-rugup babahna mesui kelatena iban setan ne janah menam-menam lana air leka setan ne ras ia tak ada kedamaian sakit pe banci kita ibahanna. Endam sida ibas priko bendaken sa Tuhan Yesus nusur ibas deleng nari. Jes iaras ajar-ajarna turni ibas deleng nari. Jumpai jelma sinterem pengikukan Yesus. Labor kita keniatek akan kuasa Yesus. Tapi motivasi jelma sinterem ibas ngikutkan Yesus emakap kita ken melalui dahna tanda-tanda mujizat. Agiman pekap nu ibere Tuhan Yesus besuria. Ibere Tuhan Yesus 5.000 kalak. Membagi ia. Alu 5 kilo roti ras 2 ekor ikan. Sisa 12 sumpit. Enda midah kala enda adi ikut-ikut saja Yesus enda pe besurungkap kita. Nina. Maka pasa Yesus no sudah bas lang naipe. Idana jelma sinterem go jeni mai. Janalit skala iba jelma sintereme. Makap skala perbapan sirbebe kel ia. Karena pinakit anakna sialamina. Anakna isluki setan. Ndai ngogeken kami bas ayat 30 siwa. Maka anak sisluki setan ne rempet nderku idampes-dampes kena bana dingerugup-rugup babahna mesui kelatena begendam kita adi kuasai setan nina lalit ketenangan sakit tuhu natap pinakit anak enda selaku orang tua bancingi si bayangkan adi anak ta sakit. Anak ta isluki setan. Tuhu-tuhu. Erbebe kel kita. Guna ngadapi sa usaha kengesiban. Lako nambari ia. Melalang go cara ibahana. Rasi pindona peman ajar-ajar Tuhan Yesus. Gelah banci. Anak na enda. Malam ibas penakit nanari. Tapi. Jenda kekelengan Tuhan. Ajar-ajar kepekala mampu guna pelau setan. Enda sadar inginkan man banta. Setan bancir kita sakit. Bancir pengaruhi pikiran ta. Bancir menghalangi pertumbuhan iman ta manibata. Bancir babai kita kubas kematen. Bancir babai kita lah tenang geluh enda. Kekelengan Tuhan, pekerjaan iblis membabai kita lah damai ibas ngeluh enda. Anak sakit tentu jadi perbeben kelebas orang tua. Orang tua naik hijab kena uga beratna. Ia kap anakna si paksana sakit. Arkiteken iseluki setan. Pindona penampat man ajar-ajar Yesus. Gelai pelausna setane. Tapi lah yang ngasup. Entah makai pindo kena man Yesus kata kena. Enggak kupindo man ajar-ajar rendu. Tapi layang ngasup pepalam anak kuenda. Layang ngasup pelau setan. Enda ngatakan kekelengan Tuhan. Maka ibas paksa tertentu. Banci berat perbebene gunan. Nalukan kuasa setan dai. Aminagia kita ajar-ajar Tuhan. Aminagia ajar-ajar enggon dekah ras Yesus. Ngo beri kena kuasa manbana.
tapi paksa sie layang ngasuk nampati anak si sakit dai. Enda menina man Tuhan Yesus, tapi kaina Tuhan Yesus man ajar-ajarna, ada teguran kepada ajar-ajar, raskrina kalak site. Maka hati Tuhan Yesus pas ia negor ajar-ajar enda, raskrina kalak site. Hati Tuhan Yesus gelah namin, ajar-ajar tetap min ngasup mengandalkan kuasa Yesus. Ras mengandalkan kuasa Yesus ibas gelukna. Kuasa min Yesus ibas kegeluna. Endam ati Tuhan Yesus maka tegorna. Tapi kencai tegorna. Maka idilona perbapaan endandai. Baba kujenda anak noe. Kai silakukan Tuhan Yesus endama Tuhan ta. Tuhan si mada kuasa, Yesus yang berkuasa, dia peduli akan perbeben kita, kai pe masalah ta, kai pe penyakit ta, seluki setan pe kita, langa pes dak tambarna, tapi Tuhan ne, adir lebuh kita manbana, sidai jenda, mari babaku jenda anak noenda, kekelengan Tuhan sidai jenda maka, setan jumpakan Yesus kai nendai, gir-gir iya. Janai nampes kena bahana, enda ngatakan maka setan nepe biar man Tuhan Yesus. Kai silakukan Yesus, sergang Yesus setan dai. Ulihna darat ia ibas anak dai, malam anak dai. Jadi kata sergangnya dadah kam, momon dah kam. Pengalaman-pengalaman ibas kita nalukan kuasa kegelapan kadang likang momon harus kita BBJ guna nalukan kuasa kegelapan ne. Jenda sidai sergang Yesus lang likang penina nina kalpin rende saja pe kita kiam setan ne. Begini nah kalpin rende saja pe kita kiam setan ne. Lihat deba harus ka isergang. Sabde basetane mekengka kelkin bagi ia. Tempat kanggon darat basi selukinan dadakam. Kemka ia kepeken lengai bagi ia. Jadi banci kita harus berbebe ka. Guna pelaut setan dai. Harus kang ada puasa, doa, berpuasa. Guna pelaut kuasa-kuasa si bagi. Tapi jenda sidah kekeliling Tuhan. Dalam kita mengandalkan kuasa di bata, pasti kuasa setan talu. Amin. Arah kata di bata minggu enda. Ningitkan man banta. Maka ibas doni enda. Amina gia kita anak-anak di bata. Tetap ngelit lawan ta. Siman lawanan. Siapa itu adalah setan, iblis, emosi berontak kepada Tuhan. Kita kensi kata di bata, ibas, invokasionta, maka ninandai, endeskanlah dirinduman Tuhan, lawanlah iblis, kiam iblis ibas kamnari. Enda menina, ibas, kata di bata ibas, invokasio, si tertulis ibas Jakub 4 ayat 7. Berarti anak-anak Tuhan, amin pi kita nggo jadi anak-anak di bata, masih ada peperangan dalam hidup kita, peperangan rohani. Senjata kita dalam melawan kuasa-kuasa setan, emekap kata di bata dan iman kita kepada Yesus Kristus. Setan nerbagi carana nintandang kuasai krina manusia. Banci arah surah-surah daging ta. Erbanca kita ndabuh kubas kuasa setan nari. Umpamana. Gua gelah usahangku lancar. Likang mage. Ia kalak Kristen. Tapi kita ken mon kuasa setan neda kam. Ras mikirin tapi rusul kelah teta instan. Meter teta kaipe. Emang kalit kangeng go kape ya kalak Kristen. Nina arkinite ken mani bata. Tapi kang manusia enda sir kini teken mani bata ugaglah manci lancar usahaku Atena. Ugaglah manci laris Atena. Lik kang enda ya simindo man pengelaris guaglah laris usahana pindo naman guru si baso.
Lah kadeba terjengengen sa. Lit kadeba isuan kena media okultisme. I rumahna tamana ije penjaga rumahna. Ibas dagingna pe tamana penjaga dagingna. Ibas ingan usahana pe banci je tamana. Kuaka benda ibas kita kalak karo pe sitah kelengenda. Opi lengai kita jadi kelak Kristen dah kami ngenda kuasa si menjaga dirinta. Lah hanya kuasa Tuhan yang kita amini menjaga diri kita. Tapi ada kuasa-kuasa yang lain pun kita percayai. Emakap kuasa banci katakan si nampati kita. Kuasa tahan tahan itakil bagi entah kuasa si gelabanci anak talau serlajang si breken jemak-jemak kena gelah olah likai pe si jadi ibas ia. Artinya masih banyak yang memakai jimat-jimat tapi sendah ngerana Tuhan Yesus manbanta. Kai silakoken si adili dengan media okultisme ibas rumah ta ibas dirinta ibas usahanta kerina membangun kerjasama anta dengan setan. Maka hati-hati kita. Adi si bangun kerjasama anta ras kuasa kegelapan. Ingat rahasia lari gratis. Rahasia lari gratis. Ibas ada paksa pagi ipindona kamulihi man banta harus diulihkan ada tumbal. Maka nina di mata Keluaran 20 ayat 4-5. Olah kesempat kita nembah man di bata sedeban. Olah kesempat kita mindo penampat man bana. Olah kesempat kita ikuasai kuasa-kuasa kegelapan. Olah kelesiban sideban jadi jagai tubuh kita. Nina Tuhan adi kalak si bege. Adi okultisme masih ada praktek okultisme ibas kita. Hukuman kupigai nandai bas liturgi kita. Kubas kesusurn si petelukan rasi pempatkan. Rasi pempatkan. Adi lakin kita bertobat. Kita ndai aman-aman senang siakap sesura-suranta. Kita minta penglaris man guru-guru si baso, guru-guru perdeul, gelar laris usaha kue teta. Entah betul siakap, tapi akhirnya ada tumbal. Ras ena di bata di lakin kam bertobat. Labat silang seh ngemesui ate kesesurendu empat si pempatkan nina. Maka olah iban kai pe si jadi antena iblis ibas dirinta. Olah ban kai pe si jadi antena iblis ibas dirinta. Bagi ia praktek okultisme itu adalah sebagai antena kepada iblis yang memasuki kita. Ku gereja saja pe kita dicara iblis ini akan melalakel menghambat kita. Ugagelah lanai jumpa ras di bata. Ugagelah lanai reh perpulungan. Ugagelah lanai reh ku gereja. Banyak cara iblis. Ia segat keltena di kita rembak ras di bata. Bagi ia segat keltena. Maka wari minggu pedahkam. Lakin kita sikap. Guna berkat ku gereja baci kang lau sahun. Ambatina kang kita. Dakam melalangi jemaat ta. Wari minggu labo beribadah ku gereja. Lo perlu ku gereja na. Daikin saja dah Hindu. Jakar li sen. Dak sen kam kari. Nina laka kita ngasuk ngelawan sa. Maka sikutkan ka. Mas gereja pe banci reh iblis. Me Yesus pe cubaina. Bagi ia. Adi bas gereja ni rakam. Mundu-undu kita megikin kata di bata. Berarti pe kuasa setan ne. Sing kuasai kita. Sabdi setan ne lakin yang merhat. Adi ngerana soal kata di bata. Karena dia ada perlawanan dengan terang. Yesusnya terang. Yesus pe dahandu icubaina. Bagi ia. Dia memberikan tawaran-tawaran doni. Si menarik siakap. Tapi Yesus mengatakan, lawaslah iblis si basa kunari. Hanya Tuhan yang perlu disembah. Ulah kerikap nu cara kerja iblis babaina kita. Kata di bata si begikan bagi. Tutu sateta. Tapi ia gergoina ka kuduk tae. Gelah kita munduk-unduk bagi ia. Tempat kalak ndai
unduk kena takalne itu utus kelihatena teta. Kepeken go gergoi setan dai kudukne itu nuh ia jadina. Amin ningen meda iya. Dakam maka harus kita ena megegeh. Bege. Maka melalat ciri-ciri sifat orang yang ada biak-biak setan ibas ia. Mau memberontak, tidak mau karena kebenaran Tuhan. Bege iya. Maka kekelengan Tuhan. Seandainya selama enda pelit sing kuasai kita sendah di batang rana man banta, maka ibas gelar Tuhan harus dilepaskan si krina. Jangan lagi diandalkan, harus talukan. Yesus kuasa nalukan setan. Maka adia teta geluh tak tenang, damai, malam ate, geluh tak selamat. Ngasup kita ngelawan krina perbeben kegeluh nenda. Terlebih kuasa setan. Entah lagi na malam-malam pinakite. Ola mis. Ola kel kita laus kubas dukun-dukun. Guna mindo penampat. Tapi jadilah kita bagi perbapan endandai. Dia meminta kepada Yesus. Gelah sampatina anakna enda. Gelah bansi malam penakitna. Maka kita gelah bansi lid. Ketenangan ibas geluhta, gelaban si setan nepe kiam ibas kita nari ekel ngensa. Mari si persada dirinta ras Tuhan, dekatkan diri ras Tuhan, rasi selamain dan talin ibas kita, lepaskanlah itu. Adilah kita bertobat, lah si lepaskan nang dangi regulut nang karis yakap bagi ia. Aman-aman gesakap sendah, tapi adi esing kuasai kita, jelas katakan Tuhan, labat silangku hukum kalak si bagai Nina sekumpat keturunan. Maka kata ribata rikutkan tema ibas minggu enda. Yesus nalukan. Yesus erkuasa nang dangi setan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan si Mada Kuasa. Yesus juru selamat kita. Engkau si tandai, jangan hanya kenal saja Yesus, tapi kalau kita kenal bahwa Yesus juru selamat dan berkuasa, marilah libatkan diri kita bersama Tuhan. Erkuasa bas kegelunta, berikan ia singaturkan kegelunta, terus si persara dirinta. Maka ini nanda invokasio, endeskelah dirindu mandi bata, olana endeskan dirinta man si deban, tapi mandi bata saja. Bagi ia. Bukti kita ngeneskan diri man Tuhan, pakai kata di bata. Ulih-ulih hingoge kata di bata. Jenari olan digan petaringkan Yesus. Tetap setia seh mateta. Melala pe perbebenta. Entah pinakit, entah dia lengah seh surah-suranta. Kita arlebuh mandi bata. Sebab ia si Mada Kuasa, kuasana. Pasti tridah ibas kegeluhan kalak si tetap ngerembakkan diri man bana. Maka mari kekelengan Tuhan radu ras kita ngikukan Yesus sir kuasa singonalukan kerina kebiarenta tetap rembakkan dirinta ras tadingkanlah biak-biak ta si selama indah si masih kita percayai bagi orang yang masih terlibat dalam okultisme itu tinggalkan dari kita, tangtangi, biarkan Yesus yang berkuasa ibas kegeluhenta. Gelah kita sehat ras mejuah-juah, ras isi jabuta, dibata sinampati kita, dalankan katana. Amin. Ras kita artoto. Tuhan pedah ajaran du enggo ialoken kami ibas minggu endah. I pedah Hindu kal kami krina anak ndu si inggo itu busi kamu. Gelah namin kami tetap mengandalkan Yesus, kuasa Yesus ibas kegelun kami. Entah kahigya perbeben kami, entah pinakit, entah ekonomi kami, lah bagi sinsurakan kami. Ibas surah-surah andu Bapa. Gelah Yesus elah tetap ilebuh kami. Jenari dikune kami masih terikat ibas okultisme. Percayai kami Bapa.
marir kuasa kam, lakonang tangi saibas kegeluhan kami. Gelah tuhu-tuhu kami krina anak-anak ndu, lanai kuasai setan, tapi Yesus Kristuslah sing kuasai kegeluhan kami. Sehat ras mejuah-juah kami krina. Endama pengarapan kami, arbuah dagi kata di bata, singgo aloken kami. Ibas gelar Yesus kami artoto. Amin. Mari kekelengan Tuhan raduras kita ngakukan kini tekenta, radukan krina kalak Kristen siringan ibas paksa idoni endah ninta dage alu resada sora. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepal langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi ara kesah si badia tubuh idurus sidang muda nari si sok liaman tergelar si Maria. Sinanami kini seran sang anak pemerintahan Pontius Pilatus nipakun kayu persilang mate jenari keburkan nusur kudoni kematen. Patruari ngoke ke basi mate nari nangki ku surga perkundul narah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana. Jenaremia pagi ngerana kesinggeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, salik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mandi bata, kata di bata si jadi pala seman banta, ibas kita nehkan persembahan mandi bata sir kuasa. Nina ibas Lukas 12 ayat 23 seh 24. Sebab ergan ngegeluh ndu asa pangan, dengergan ngegeluh ndu asa uis. Nehenlah prikak, ialah merdang larani lalik lumbungna, tapi bagi giaman nggak iai bandi bata, kam dahurgan asangken prik Arpalaskan kata di bata indah mari dage, sisahkan persembahan taman Tuhan aluras kitarnde, kitab nendenta 183 ayat sada ras 2. Mari ras kita artoto karena persembahan ta ras pertoto sapaat ta artoto kita.
Malam kelate kami, oh Tuhan di bata, ibas perkuah ras kelengatendu, nangdangi kami kerina anak-anak ndu sirnalem kukam. Ibre kendu kel kami kejuah-juahan sehat ras mejuah-juah kami, i cukupi kam karena keperun geluh kami. Alu bagai katakan kami bujur man bandu Tuhan, ibas kami ngom pepulung persembahan kami sebagai tanggung jawab kami selaku kami anak-anak ndu singgo itu busikam. Aloken kam persembahan kami nda Tuhan. Gelaban sirguna ibas pelayanan gerejandu, ajarindu gerejandu, gelaban si ngasup gerejandu mengkelola keuangan indah. Guna jadi alat Tuhan, lako terus pembarkan berita andu si meriah. Gelaban siarah gereja andu pe, reh teremna kalak ngalukan kekelengan, reh teremna kalak ndatkan keselamatan sirah kena ibas kamnari. Tuhan terus sampatindulah kami, tetapi pasu-pasu kam karena pendahin kami. Bancikel kami kerina anak-anak ndu, ibas kami ndahi kendahin kami, sangap kami kenan cari, ras majuah-juah, ras isi jabu kami, seh sini surakan kami, rikutkan pemasu masu di bata. Jenari Tuhan, itotokan kami karena dahin gerejandu, si enggo iputuskan lakoi dalan ke di tengah-tengah, runggun GBKP Desa Merdeka. Gelah raduras kami kerina perpulungan duras rayandu guna ndahi kenca. Jenari ajarindu kami kerina, gelah kerina jemaat dupe tetap ergiah-giah ukurna melibatkan diri ibas kerina kegiatan gerejandu. Ibas situasi kerina perpulungan du Bapa. Kam tetap campur tangan gelah megegeh kel kami kerina ngadapi situasi kegelun kami. Ipasu-pasu Tuhan persekolahan anak kami gelah seh kerinana. Ipasu-pasu di bata pendahin anak kami tutus Athena. Ipasu-pasu di bata karena teman geluh anak kami gelah bancika jumpa tenangena sewaktuna bancika ibangunna rumah tanggana ngaloken pasu-pasu ibas kamnari. Tuhan kam si masu-masu kerina orang tua kami si Saitun Peglah tetap megegeh ibas dalani kegeluh nenda, ras tetap mengandalkan Tuhan saja ibas kegeluhna. Bapa artotope kami karena serayandu pertua diakan kami ras keluargana, bagepe kemahan Tuhan pandita ras keluargana ibas nenda, bagepe Tuhan kerina pengurus kategorial ras pengurus perpulungan jabu-jabu tetapi pakaikan kami yang luar biasa lakonehkan pelayanan man kerina jemaat du Tuhan si mereken kepentaran rasin cukupi kerina keperluan kegeluhan serayan du guru sekolah minggu pe tetap ipasu-pasu kam gelah tetap ngasuh biandai kendahina di tengah-tengah pelayanan anak kami si kitik gelah pe bancika itandaina kam di bata si mada kuasa. Tuhan kerina sing mak bagini bas pelayanan ibadah henda kam Tuhan si masu-masusa gelah ya pe malam matena talenta-talenta sing ngobrekeun kam baik masuk leader pemusik tetap ipasu-pasu di bata gelah terus ipake kena guna kemuliaan gelar di bata saja artotope kami Tuhan karena pemerintahan kami tetap ipakekeun kamu ipasu-pasu kam gelah ngasup yang ngatur kendahina terkhusus di tengah-tengah kuta kami endape gelah bansi pinpinna kerina kami tengah-tengah kuta indah bagi sing nate Tuhan adi sikap kerina kuta indah ibas pemerintahan kami indahi kendahina laba cilang ulih nape malam mate kami si tading ije oh Tuhan kerina kekelengan kami si ibas kegeluhena si enggon dube erkini teken mandi bata tapi ibas kehadiranna kurang tutus malahan lanai tridah pe kubas perpulungan Tuhan tentu endah bancir bagi-bagi perbeben siman hadapena kote iya alu bagi Tuhan kam sinampati kami kerina nampati anak-anak ndu gelah banci tetap kami saling mengingatkan gelah banci Tuhan
kerina perpulungan we adilit kinirsaan kami lako saling terus memperhatikan babai teman kami geluh arkini teken mandi bata. Tentu alu bage kami kena megegeh. Maka Tuhan kam terus campur tangan. Ibas krina anak-anak ndu si paksa genduarin dan melala kote. Melalalah hadir arkiteken situasi kegeluh nenda. Maka Tuhanlah sinampati. Tuhan tisik nari mulih kami kari. Teman Indo gelah sehat ras mejuah-juah kami. Jung paras krina keluarga kami libas krian nukur. Enda matoto ras pengarapan kami mandi bata. Aloken kam persembahan kami. Aloken kam pemindon kami. Ibas Yesus kami artoto. Amin. Mari ras kita melaskan perpadanan ta mandi bata. Tuhan tetap setia encidahkan kuasana mankala si tetap sabar dengan paguh ibas kini terkena. Erdahinlah kam Tuhan ibas kegeluhan kami, pegegehilah kami, kuasailah kami, gelah kuasa si debanlah bengket kubas geluh kami. Nina di mata, lanalit kuasa si ngasup encedai bangsangku, subuk guna-guna, entah pe kini gurun. Sebab aku kap Tuhan si ardolat. Bagi kam enggon jagai Israel arah krina kuasa kegelapan, maka genduari te aku, maka lalit kuasa guna-guna, bagi pe kini gurun, si banci nalukan aku, sebab aku si kerajaan Yesus Kristus. Di batan nilo anak-anakna gelah si tatang-tatangan, bagi ia enggon natang kegeluhan manusia. Erpadan kami Tuhan, ilawan kami mekuasa si gelap, sebab te kami Kristus si inggo nalukan krina kuasa gelap, lid ibas diri kami. Guna peteguhi perpadanenta manibata, mari raduras kita rendai kitab dendenta 220 ayat sada ras 2. Kita artoto guna melaskan pertoton Tuhan bagi senyajar kena man ajar-ajarna ninta dage alu resada sora. O Bapa kami sini surga, gelar ni pebadiamin,
Rehmin kinerajandu, selamin pratendu ibas doninda bagini surga. Brek minuman kami nakan cukup baswari sisendahenda. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kalak kampak kami. Olamin kami bakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami rusinat nari. Sebab kam kap simada kinerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Para pulungan sini kelingi Tuhan, berkatlah ku tengah-tengah doni enda sidem percobaan. Tetapkan ukurndu gunang geluh itruh kuasana, dengan alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Kekelenganku la resibar ngarak-ngarak geluhndu. Ku kawali kam, ku pegegehi, ras ku pasu-pasu mekam, ibas ndalankan singena ateku. Aku sinjamin rasinikapkan keperlundu, aku tetap raskam sekedungan zaman. Amin. Guna nutup kebaktian minggu ta, mari ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur ke tangan kami manbandu Bapa, ija kebaktian minggu kami godung bagai perdalan alum pulih, bagai pi Bapa katandung gowigan kami, maka kuasa andungan calit ibas kami kerina Bapa, lalit kuasa sideban, bagai pi Bapa pandeta kami ras pertua kami singgo nurikan karena katandu pasu-pasundu iya Bapa berikan do kesehatan peman bana gelah malam dengan meriah peakapna ibas ndalani wari-warina ras pelayanan na pe Bapa bagai pe Bapa dungken sa kebaktian enda sirang mulih kami ibas rumah do si badienda nari Bapa pejumpa kendo kami ras keluarga Bapa kujape perdalanan kami dungken sa kebaktian enda Bapa kamsi masuk-masuk kami, kamsi nemani kami. Endam toto kami segera enda Bapa. Sebab berah kami ertoto, erkelangkan anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami BPMK Brastagi, Raduken BPMR, Ras Perpulungan, Runggun Merdeka, Kelasis Brastagi, ngatakan Selamat hari Minggu, Manbanta Krina, Tuhan si masuk-masuk.